Ассалаумалейкум, братан. Алик. Бош элесиңби? Ооба. Шарды көз айда бер, братан. Жеткенде айтам. Блядь. Что был заебал уже, блядь. А қол қарған не oldu? Бирөө менен мушташып кеткем. Анам? Ал эмне болмок эле? Ал бычакты шилтегенде кол менен кармагам да. Бул пальчиктин сухожилиясы кесилген. Жакшы булар мындай иштейт. Бул экөө жакшы мындай бүгүлбөйт. Каяктан келдиңиз? Москва. Каяктан канча болду? 4 жылдай болду. Москвада жакшы баш керек жумуш бар. Мен да ошо жака барып келсем деп ойлоп калдым. А бияқта эч кандай жумуш жок. Такси водитель болуп кетти. Бар эле Москваны жакшы деп ойлошот го. Барсаң эле как будто жумуш даярдык боласың. Такыранда эмес. Мен деле кетпейт болчумун. Просто бир 3-4 жыл мурун бир чатак болуп кеткен. Ошону айынан кеттим. Эмне болгон жыл? Байке атың ким болот? Барлан. Санжар. 4 жыл мурда катуу эле чатак болсо керек. Кандай? Москвага кеткен караганда. Братан, сен мурун мент болуш деген эмес беле? Жага. Эмне болду? Жаман следакторча допрос кылып сурадың го? Жөндөк кызык болот. Точно айтсаң, братан, мен сени бир жерде көргөндөй болуп атам да. Кудай сактасын мени. Айтпа, бля. Арасында жаман гнидалар болот го, иш эмес. Шаарга келип калдык. Азыр каяка айдайм? Эме Койташ жактагы дачаларга айдай берсең. Койташ. Канча болду такси өткөнгө, братан? 1 жылдан бери. Кошумча каражат. Майсайга. Болбосо өзүм строитель. Строитель? Вот, братан, Москвага барсаң, строительге точно жумуш табылат да. Примерно канча мүнөт болот Койташка чейин? Билбейм, пробка болбосо бир жарым саатын тегере болот да. Жарым саат. Хорошо, братан, анда мен бир жарым саат токойто алайынчы. Кечинде да уктаган эмесмин. Жеткенде бир от кой, братан. Музыка ичине эмет кой. Не хватает меня быть как прежде везде. Я все больше похож на портрет на стене. Не хватает меня позволять тебе все. Я от всех отдаляюсь и от всего. Не хватает меня 100 подружек иметь и под хохоты ржать, до утра песни петь. Как ни в чем не бывало на работу идти, я тихонько теряю своей заперти. Не заменяют недели и месяцы, месяцы быстро сменяют года. Кажется, делали все, только не успели то, что задумано было еще тогда. Будущее стало внезапно настоящим, а настоящее кануло в прошлое. Несется все мимо нас, как в реке бурлящей.
Kasaya geldik. Kaydayım. Az братан, таяқта мост болып, ошондон солго братан. Бияк такыр башкача болуп кетти. Өзгөрүп кеткен. Азыр могу жерден солго братан. Бейик үштерден солго. Канча уктадың баке? Мен айтканда убакыт болду. Эти жерде жашыл забор болуш керек, ошондон оңго бересиң братан. Бияк жайым да жакшы да. Салкын. Могу жерден оңго койду. Заборун салыптыр бул. 4 жылда өзгөрүп бир топ экен. Солға? Солго ойду. Бактардан токтоп койсоң болот. Kaç oldu ki? 800 istersen. 800? Менде сдача жок да. Майдаң жок кой. Братан, эми ал сенин проблемаң го. Мүмкүн силерде майда бардыр. Менде башка акча жок, братан. Таксы кеткенден кийин ичине мындай сдача алып жүрүш керек да, братан. Болбосо, теттиги магазинге барып кел, братан. Бияқта да магазин алыс деме. Мени маяк барсам, үстүнө кошуп бересиң. Бля, братан, ала берчи. Братан. Assalamualaikum. Waalaikum. Ne doğru odasın. Ой. Кандайсың, братан? Нормально. Качан келдиң? Жаңгыда аэропорттон келдим. Ойче. Аэропорттон келгенде эмесин болду. Кана базар? Болот сара базарлык. Белки кыйындар кайда? Бираздан кийин келиш керек. Фу, блядь. 4 жылдан бери дача өзгөрмөп турбу? Даже могу ките өзүнүн ордунан жылбаптыр. Братан, 4 жылдан бери эч ким келген жок да. Бүгүн биринчи жолу келип мен ачтым.
кичине жыйнап деле койсоң болмок. Басканга жер жок. Ya Musa kaçıp etti. Musa Toyos'a alayım diye manda indiri jettim demiş. Aslamak pişirek olsun. Çok utaması yer aldı. Ошондо эмне? Бүгүн кылган табызбы? Ошондо го? Вроде силер деле күтөт. Нурик, кофең барбы? Жазаңлайм. Жок, суу эле берчи, өзүм жасайм. Братан. Оу. Ол 4 жылдар мен эч ким ишелек. Бир нерсе болуп кетип жүрбү? Нурик, кофеде срок болбойт. Просто күчүнөн таят. Сен кулап калбасын дедим. Анам, братан, Путин кандай жүрөт? Путинин көтү жер жыктабайт. Же чалсаң албайт. Шорталар даяр элеби? Ала. Братан, трубку бросейинби? Давай. О, бля, базар жок. Глок. Базар жок. Made in Австрия. Баян, братан. Пидорас, блядь! Бабахын ақша шыға! Блядь, сен дейді ме саға? Өлдің, блядь. Мен арасында танадың ба? Сен таксист, блядь. Жақшырап қоя, сука! Есті! Естігенді, сен бияққа мені жат кіргенсің, пидорас. Бұғылған қаяқта болды әлі? Айт, қаяқта болды әлі? Балдар менен мұшташ қалда болған. Емкі жолы башқа дейін, сука, айтып қойып, айт! Естедім. Қаладар қаша келеді? Қаша келеді? Түсінген жоқ, братан. Қаладар қаша келеді? Қаша келеді қаладары? Біраздан келіп қал. Атпаңыз бәке. Тұрайды. 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 Мен көттіға кіресің. Сен келесің. Бұтты қарашы. Сен адамсың ба, блядь? Қан тоқтап айтады. Байла. Байла дедім сен. Блядь, ақырын байлашы. Ақырын, блядь. Блядь, байлашы. Korkuz. Doğru dedim.
Bal. Çıla, ben jardan berem. Bolmaydı. Çıda buradan. Suka. Tez. Beyler. Oğlum beyler. Özüm aran turganda. Senin de beni. Kaç kadette oynayordasın be. Yaşlar beyler. Sen de şunu cennete koysan olmak. Cat. Tez. Atarka. Atarka oldu. Hey bırak. Bu iş damla öyle bitken. Ne lan desin? Metlerge sal peresin be. Cöğüttüresin be. Uçaktırıp sal işine kadar var. Hasretin ayıtı veresin bana. Sen үйüңдөн сейфти таппай чыгып келатканда келип калдың. Анан сага ок тийди. Биз баарыбыз качып кеттик. Кудайга шүгүр братан. Тирүү калыптырсың го. Эми эмне кылайын дейсиң? Эмне унчукпайсың? Сүйлөбөйсүңбү? Азыр өзүнө айтып бересиң бар. Эмнени айтып берейин? Мен сага баарын айтып бердим. Эсте, сука. Блядь, заебалдагым не истейин? Ким аттı мени? Sen be? Жок. Sen be? Бул вообще не при чем. Мен машинада болчумун. Биз менен бир киши келип аттың историк. Ким? Байкем таанышы. Ат кичен, мурутчан. Көп сүйлөгөн мужик болчу. Жандырык. Ошондо машинаны сен болсаң. Отуңары кезерди, э? Ооба. Sen Çıdaylan'ı tanımaysın mı? Çok. Sen daha tanımaysın mı? Hadi Baykem'den böyle hiç kim tanımadı. Kim Baykem? Baykem atı kimdeyim? Anına göre bak. Bak, hoşan müzik tuttum. Baykem'den atı kimdeyim? Kanat. Hoşan müziklerin kılanlıyım. Ne kılanlı? Ne? Öpürsem, hemen ne olasın? Algaçan gel et. Gelelim ya. Hoca gelip kaç gerek? Kim der beni? Zama, Muha. Alarda var böyle şöyle. Alarda var. Доогер, сизге сөз берилет, дуарыс боюнча түшүндүрмө берип коюңуз. Жоопкер экөөбүз расмий түрдө 2001-жыл
азыркы күнгө чейин дагы каршылык көрсөткөн эмесмин мен кыздарымдын атасына жолугуп турушуна. Жада калса атасы менен чоң энесиникине да барып турсун, мен буга Айгерим, айтыңызчы, жоопкер менен жашоого калганыңызга канча убакыт болду? 2013 жылдын август айынан баштап бирге турмуш курбайбыз. Ортоңордо мүлүк боюнча талаш тартыш барбы? Adın kim? Nurlan. Qancha yaşasın? 24. Atening barmi? O'g'il. Hey! Brother! 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 Sadece bırak. Normalleşsin mi? Kolum bırak! Suka!
Sancar, Nurek, tirisinler mi? Oh bratan. Kazan, sen kimsin bile? Sen benim gibi kendimde bilesin Yaşar. Hey, ben seni birinci yol görüyorum bile. Kimsin sen? Niye gerek sana? Torçulum orada. Sen benim evime girip, beni atıp, ayağımda zorduktan arası geldi eşek. Hey, ben seni atkam. Ayağın eski zorluktan emez bile. Asıl sen bana bolgan da ayıp veresin. Bolmasıydın ki versin şaşır atatam. Cem'de sefer tavaş öyle atarsın be. Aramızda çok zorluktan adam. Kim o? Çakılanı bu gölge. Çakır'dayım. Hey bratan. Koyatır gel süreşiyoruz. Bunlar benim esnesi yok. Ben çıkıyorum. Bratan. Tige kön koyuyor. Gel süreşelim. Ekonomist. Buranı kana. Nuret'i koyuyor. Çak. Dur gel. Бля, мухи пиздец, в больницу надо. Söz yetişmeyiz. Duray. Öyle bir şey olmayı. Tamam. Sen arkasından çık. Ben benim varım. Bratan! Ben Bratan. Sancar bırak! Oldu. Sancar bırak! Gel. Bırak lan gel! Sancar bırak beni kaldı! Sancar bırak! Gözüm arma oldu. Sancar bırak! Gel süreçemez. Sancar bırak! Sana geldim ben. Geldim. Neden oldu? Özün karma, oldu. Burada. Çaldı. Хорошо, на. Телефон alayım tuttu. Çalalım. На. Nurek. Nurek! Gözümü aç! Nurek! Dinliyorum! Gözümü aç! Nurek! Nurek! Ya sana çok beni indireyim! Çaraşat be kediye. Ya.
мен ешнәрсені білбейді екенді өзім біле. Азырынча ушул жетет. Бүгүндөн калбай Кыргызстандан чыгып кеттилер. Сука. Alo da. Ne oldu? Hazır varım. Блядь, сука! Эмне болуп кетти? Сиз кимсиз? Мен досумун. Дос болсоңуз биякта разбой, ок атылган, износ. Темир кандай? Акыбалы начар. Больницага алып кетишти. Ким экенин билдиңерби? Беке, мен сизге андай маалымат бере албайм. Келиңиз, андан көрөк. Мен адвокат болдум. Азырынча эми так маалымат жок. Болжол мен 5-6 киши. Азыр экспертиза жүрүп жатат. Дактилоскопия өткөзөбүз. Анан иликтөө баштайбыз. Айдал, не oldu burada? Ayda. Бол. Çık. Давай, Айда. Kana братан, не oldu, блядь? Что за хуйня? Что случилось там, блядь? Братан, блядь, sen Айда жүрдің, сука, блядь. Көрмедің ғой, елки? Көрсетші қолын. Башкыдан башталганда. Терпи, братан, терпи. Колдорум сезбей там, Кана, кем был я, братан? Кана, блядь, я говорил, шмутья какая-то, блядь. Кана, Жол кеттим, ким эм ол? Олар іш болды, блядь, қайда алдың қара? Мен қолымды сезбей қалдым, Кана, блядь. Ким болды? Айдашы, алдың қарашы. Блядь, что за хуйня? Қолын байла, қолын. Братан, Сен, блядь, блядь. скажешь нам или нет? Бля, жопа чуял там шундай нерсе. Тоқтасын, блядь. Я говорил, блядь. Түсі жүр, сүресі, блядь. Бля, қан тоқтау, бля. Сухожилиям кесілді ұқсайды. Көрсетші, брат. Сука. Бля. Нурик, не отыр, ты? Я уже. Что, братан, не? Қарап тұр. Бог, блядь, выйди, блядь. Хуя себе, блядь. Сука. Блядь. Сука, блядь. Не дейт, брат? Кирдеп қойды ғой, блядь. Сука, блядь. Бара тұрған жер бар ба? Блядь. Не барма. Не bu, блядь? Азырынча ушулакча жетет. Бүгүндөн калбай Кыргызстандан чыгып кеттилер. Сука. Вот чака.
Өз айдай бер. Сәлем. Тиги магазинден солго. Түзелі? Түз. Тек особнектің жанындағы столға да қанға оралсың. Болды. Берші маскаларды. Спасибо, Алла берді. Өрек, сен шул жерде қаласың. Түсіндің ба? Че, дайырбыз ба? Кеттік. Жобалар даярсыңар ма? Берші сигарет. В смысле, братан, даярсыңар ба? Сен мында расклад бер да, кимдин үйү, эмне болгон киши, эмне сейф вообще? Ал мен таанышымдыкы. Киребиз, блядь. Ишти кылабыз, акчаны алабыз, все, кеттик. А ты за него уверен? Сенчи, сен мага ишенесиңби? Не, за тебя-то я уверен. Короче, балдар, заставить етпейм, блядь. Мага деле похуй. Киресиңерби, кирбейсиңерби. Желанияң барың бар, блядь. Давай. Маскаларды алдың ба? Алдым. Айтпақшы, братан. Монда болдым. Бля, қойшы. Тұрла, мен келем азыр. Че, не oldu? Все, біз даярбыз. Қанша алды? Менен 5 бала. Эмнен чегіп? Бардығы бір жерде болчу. Мен оларды қырып қой албадым. Зато сейфті оңай алып шығып кетебіз. Мақұл. Сейфтен башқа ешнәрсе тимей жоқ. Тыңары? Егер де бір нәрсе алып қоқыстық бола тұрған болса, жөн эле қачқыла. Қандай қоқыстық? Мен қайдан білем? Ошон үчүн қоқыстықты. Все, үйді көрсетесің, қайық орабыз. Мен сілермен қоша керем. Че-то сен бізге міне шенбей атасың ба? Бұл іш мен үшін өте маанилүү. Как хочешь. Хозяин бар. Короче, бір эле машинаны баралы, силердики менен.
О, Кана. О, братан, бияқта элебиз. Эмне жумуш? Бир үйдөн сейф алып чыгабыз. Сейф? Давай смело, келе бергиле бияқта. Давай ждем. Азыр барасың. Дачадан малдарды алып бияка сразу келесиң. Жарайт, братан. Түшүнүңбү? Хорошо. Эме, маскаларды унутпагыла. Ой, тұрсыңар. Ақын. Белі. Ұнып қалдым не десті. Көңіл ұлғаны ола, Опа, кеттіңер бе? Бля, ушунтип эле жүрө бересизби? Эмне болду анчалык? Эрге тийиш керек болот. Гон башталды, гон. Гон эмес, мен серьезно эле айтып атам. Серьезно болса анан. Тийбейсиңби, бля, жүрө бербей? Эч ким албай атпайбы? Же сен аласыңбы? Жакшы катын болуп берем. О, бля, как раз муха ал, мен барып турам сага. Кандайча зайбал, эмне зайбал? Чё там, зама? Не болду, чоңуз? Сага эмне болду? Ма эчтеке болгон жок, отурам, общение кармап, мында компания менен. Отурсаң отур деп айтып. Озун карап сүйлөсөм? Оозума карап сүйлөй албасам эмне кыла аласың? Хуя нерсе кылып коем. Кыйраттың, блядь, наркоман. Блядь, жалап, блядь, озун карап сүйлө. Мен жол сен кимсиң, блядь? Сөңмө сүйлөй, урус! Дуйте, блядь! Колуңа жал дейсиң! Өлүп кет, сука! Дай баскет, кет. Кет, Нури. А что это за сейф такой срочный? Что за спешка, братан? Ты это у меня спрашиваешь? Я разве что от тебя поссать отлучался за весь день. Ну, ты же с Каной общался. Ну да, общался. Когда общался, ты же рядом сидел. Сейчас вот доедем, у него поинтересуйся. Я что-то не понял. Мне только одному-то интересно, да? Куда там едем? Ныряем куда-то, хуй его знает. Ты заебал. Ты если не хочешь нырять, в машине посиди. Что-то я не помню, что прокурор за шухер размазку давал, блядь. Я что-то не понял. Чего ты такой ментовской настрой? Что, до хуя хлопали, что ли? И в смысле? Вот сидишь как утка, ноешь, стропалишь, что на всех хлопнуть заранее. Аж перехотелось. А что я делаю? Я вообще сижу, молчу. Братандар, жетелдеп калдык. Бля, как будто биринчи жол кылып аткандай. Азыр могу жетелдик, ана баарын айтат. Тет машина. Тети канал? Че, балдар, даярсыңарбы? Кандай? Кечирим. Тынччылыкпы? Тынччылык эле. Сен жардам керек болуп атат. Эмне жардам? Бир үйдөн бир сейфти алып чыгыш керек. Сейф? Эмне болгон сейф? Кимдин үйү? Бир клиенттин үйү. Братан, анын ойдун эмеспи? Мен сен качан бул дүйнөдө турчу элем? Кайра ошо бул дүйнөдөн алып чыгып жүрөм го? Ким билет, брат? Текшерип сурап атам. Ким билет дегениң кандай?
Мен сен көтүң канча жол жаптым я? Эмне унутуп калдыңбы? Эми аларыңды унутпайм дечи, брат. Өзүң адвокат болсоң, анан келип уурлук кыл дегениң окшошпой калды да. Сен мага ишенесиңби? Ишенем дечи. Даже мага окшогон разбойникке деле уурлук кылыш оңой эмес, Анын артынан закон турат. Ошо закондун бир канчасын бузганда көтүң ким жаап жүрдү эле я? Эмне унутуп калдыңбы? Конечно, эми аларды унутпайм дечи, брат. Коркот экенсиң сага окшогон адамдан сунуш алганда. Ошентип мага келгенде коруп калат экенсиң да? Болуптур, мен баарын түшүндүм. Болду эми, ачууланбачы, братан. Андан көрө айтпайсың конкретно. Иш көтөрөлү, чечебиз го, брат. Бир клиент мени алдап кетти. Ошонун сейфи. Анын сейфинде мага керектүү маанилүү кагаздар бар. Сенден жардам сурап атам. Эмнеси түшүнүксүз? Качанкы? Бүгүн. Чоңчалык шашылыш. Жок, бүгүн болбой калат го, брат. Аны деген разведка кылыш керек, байкаштырыш керек, аяк биягын көрүп. Разведка кылганда эмне банкты алып аттың беле? Үйүндө эч ким жок болот. Камера, сигнализация, жада калса ити да жок. Бу жерде деген юридический дата деген бар, сроктор, ар түрдүү понттор өзүң жакшы билесиң. Бүгүн кылыш керек. Балдарың барбы? Балдар бар дечи, бирок сейфиңин ичинде миллион болуп, анан бизге 1000ден ыргытып койсоңчу. Ал жакта силерге баалуу эч нерсе жок. Кагаздар эле, ишенбесең ачып көрсөтөм. Всё, сүйлөштүк. Шынтамиров Канатпы? Таандыңбы? Ким бул? Мен Руслан. Тан. Шаардасыңбы? Сен мага керексиң. Каерден? Хорошо, давай, өтөм азыр. Кийин кетип жүр. Кана, сен кайда? Келебиз биз азыр. Долга батпай. Давай, наливай. Кегиле. Давай, наливай, кет. Давай. Давайте. Санджи, брат, жарбайсың ба? Ничего, кто там победил? Молодец. Заморскался вообще. Ты что, драться умеешь, ну? Все положено, да? Да. Кайда? Мен кетме, сен жалап эсиң, далбоёб, блин. Дүктөн эч ким жалап болгон эмес. Тигиң алып келчи бар. Сен каяка көтүң тараза салып? Үйгө барып эмне тырмайсыңбы? Ушундай далбоёптор мен отурганча тырмаган жакшы. Кетсең кете берчи, блядь. Айыма тигиңге эмне болду? Немистер жөнүндө кино болуп турса, сен да билип туруп пиздесиң да Санжи. Бля, мен эмне кылдым? Ал түшүнбөйт алдан наркотаңды. Бля, бул наркота эмес, чөп, наркота эмес, мен өлтүрүп сал. Бүтүрүп берем жанагын. Сүйлөштүк. Давай. Ишенейин, а? Башың оорутпа. Саат 9-да кечикпе.
Алло. Чынтамиров канатпы? Аялың төрөбөй калганына да, балдардын өлүмүнө да сен күнөөлүүсүң. Мен биринчи жолу прокурор дагы, сот дагы болдум. Кандайсың ака? Ой, жакшы. Кандай жүрөсүң? Көптөн бери көрүшпөй. Кандай балдар? Чоңото? Эмне заказ? Кудайга шүкүр. Кофе ичели. Кофе да. Жакшы, балдар кандай чоңото? Кудайга шүкүр, балдарым чоңоюп. Сизчи, иштеп атасызбы? Жакшы, шүгүр. Руслан кандай? Ар экөөбүз көптөн бери такыр жолукпай калдык. Ал бошосо мен бошобойм, мен бошосом ал бошобойт. Рахмат. Жакшы иштери? Дякую. Аяш. Нуржан жакшы эле? Жакшы эле? Ооруган жокпу? Эмне болду? Билбейм, шай болгондой көрүндү го. Ал экөөбүз эч кимге айтпайлы деп чечкенбиз, бирок биз нарестиге өтүп атабыз. Нуржандын боюндагырбы? Рахмат алтыным. Рахмат. Абдан кубанычтамын. Канча жыл күттүк, 6 жыл. 7 жыл. Ооба, 7 жыл, Кудайым берем десе көрүңөр, берип коет экен. Ой, Нуржан, куттуктайм. Асел. Не надо. Ой. Жок. Аселя, мен анан эсен көз жарайын, анан бересиң. Жок, енді ырым кылып коеюн да. Жок. Мен аз берем,
bu menen birinci belek bolsun. Bu sizge. Rahmat. Deydim mi değiştirmesi? Kanca yok. Yüzümde maalesef. Bunu kara, sarsına